Hi, is Caitlín Ní Cheallacháin, Tom Shopneen Dag Dish, agus Glockan Port Lúsaí Saol Ella. Agus seo I Lúsaí? Oh, ma, yeah. Glen cúpla de accorda cala nu glen Sophia Ray a Glockan Port Brona Elwoodderm, tish grime alcohol ganzi legally blonde on Cadwar Riva customer Lena Kayla. Hosting me gastorch nor vi is hart demni na dish, agus hosting me mascruda hastorta. Homala sin glot me porta Sean Exula Le Montforts, August show schola. An cough I'm stress farlam na kiola ercliniact. It's even on my porta kiodro me exila. On blin shikata kerma blin group is schola grease their shield tree vana Gaeilge agus bli she harbor when I'm glare soltas. An tastor barlam na Madeline Klein o Eider Banks. Neil cat phone pokey. Ah no me the one Ella. An sport is farlam na daisa. Bí me clockta gocil lárin Jockton agus clock me port ag morta si exula timple na Heron agus curmid show an air fall in Airclini timple Kirkig. Neil cat phone pokey you saw ach Aranina. An chloris farlam ar cúlig hair na Afric, capan go sé cogranora agus is seasonal way. An rud is farlam fin show ná an átain ar ma hafid. Is as Cathair Chorcaí me agus bhí sé me céadúir riomh Conamara. Hit me an ráleis ar an muinte bhrisha mar fécinn sé comhálainn agus tá gacile duine Conamara codas agus canálta. Bradnig ar Saol Ella gach dúirdína go cuaig nu ar seintóir cúla Cathair mar bit.